Bania baby PM Elfie, na yetimi ababedi efie nkoma so na no pay ewo dwumadie no so na ukọ PM ya de se nra ya de se World Cup 2026 qualifying matches ne be enso etimi etodwa na matches e pass no ya de se Burundi eto atena ne miensa e mo ma ya de enso de Gambia wo mutimi siara braka miero Botswana to atena ne baako e ma Mozambique enso etimi eteka no ewo ho Egypt eto atena ne maako ensi o mutumire wutimi sampana bibia e kon kan de mo ma ya de enso ere Egypt a enya asembo frakra ya de so mo chi Djibouti to atena no maako nsia editia omo Sudan eto atena ne baako ma Togo enso etimi eteka no ewo Nigeria eto atena ne baako e ma Chese club o ma ya ne din edi Lesotho wo mo enso etimi eteka no e ma ne ya tipenko Gabon to atena ne miero e ma Kenya siara braka baako Algeria to atena ne miensa e ma ya ne din de Somalia etimi siara braka baako Cape Verde enso etimi bomode ya hwehan wani Angola game no ND 0-0 eno enso e update every World Cup 2026 Africa qualifies no eno enso efri mu e ba ye de ahonsem no e tuja naro pay na Brantia de Eddie Mohamed Salah Gali officially boy no etimi ababe all-time top scorer e World Cup qualifies na dia mo man din Eddie Egypt initially nanka record nikita Eddie the legend Mohamed Abutreka wono ena no watimi asha 14 goals e World Cup qualifies menei Brantia de Eddie Mohamed Salah etimi asha 15 na watimi abomodin etimi take over from Abutreka ne ni gisema e koso e dia ma Brantia de Eddie Mohamed Salah Galia yere ahonsem no e tuja naro pay also e kopiem o man din Eddie Mozambique enra wutim so mukoko atipenko e ma bibia timi eye kama na after the game no diametini se nei Mozambique ye football association no wo mo hwese nei $1,200 wo mo de em up each player na watimi agia kwa akodi after so mutimi ko yo mukobo adwuma e ma bibia timi eye kama no wo mo ko na cheso makogi seska no enso atimi akwa akodi na bibia no atimi aye kama eno e latest a if you man tin Eddie Mozambique wo mo e camp e ba yere ho nsem no enso atimi atudwa na latest a e ba chese ne okopiem e Congo Brazzaville atiese ne omu game ba ko etimi abaso against Zambia wo mo hwese nkasabre enno na nanka wo so mutimi touch down e Zambia na ne game no enso etimi ebaso de eba ne se nya ade se nra wo mo etimi kokoduru ye at the same time wo mo press conference na nka nra e wo se etimi baso Zambia cry from me Lusaka e wo se nka etimi baso no enya ade se no enso etimi baso 12 p.m. nra ni nyina ne se ne wo hunu ba bi o mafa ebia so mo nam kwa mu ba ana so mo nya ntu ye enya ade so mo nya ntie bia so mo para game no enso etimi abaso e wo me ye enso de Zambia me no e latest eno enso etimi aba nemom se ko basa o man kope ade se 3.3 goals FIFA CAF en FIFA nyina betimi aka bom no ma award e o man tin enso de Zambia o betimi anya wo cover no ye latest e ba ye de ho nsem no enso etimi atudwa ye nram e club issues kakra e Africa na ye mfa ho nsem entudwa na de eboboba na no pani so kopiem o man tin e Tanzania wo mo giant ba ko club ani de Simba de metin so mo ballroom e wo man di South Africa coach e friend e Paulo Franca wo mo kohwe so mo nsa betimi aka no na panyimpa na timi aba wonim se nche na Simba bobo ko no mutimi epam mo coach diameti se panyimpa na din enso de Paulo Franca no wono ewo contract with club and di Eddie Amazulu ewo South African Pro League no nemom still wo mo so mo be na buyout clause no matimi akwa akotua na panyimpa no enso etimi aba bebo adwuma eno kakra to dwade ho nsem no etimi aba na no pay ewo dwumadie no so na ewo man din enso de Egypt na ebeto just club and din the pyramids wo matimi Ali Bobo ko na ko PM court of arbitration for sports say ebe ya omo hwie nsem san say enepon deduction bitimi ko so enam so mane Ali Bobo ko no adese nka ne club world cup betimi abaso 2023 no enya ade so mutimi kokosi akan diameti say court of arbitration for sports etimi abosan nsem na go say ne club and din Ali ebetimi akona club world cup no wo mo enso etimi akwa boy adwuma no latest ebanti ne appeal club and din enso the pyramids FC omo Egypt wo etimi editi Ali no enya ade se etimi gira ye ade se ka fatimi abosa nsem na gua eno enso kakra etimi apa ede ho nsem no etimi atudwa ye mepiem ofie wonim se na nyame ya aduma exactly 4 p.m. the senior soccer team of Ghana the Black Stars no woman o mayari din ede Madagascar energy airport ni shano so say game no 4 p.m. live commentary ebetimi aba wo Sompa 90.7 FM saso na Sompa 93.1 ye be ram na chese live feed no yetimi ede abro so ba bia wo bia no wo bo wani akoma na chese live commentary no wo so wutimi anya bia tie na bia enso atimi aye kama nemo game no 4 p.m. and asa game no enso etimi abaso ntimo aye real sports na fe na mo frɛ bisa say time near time be no me show 4 p.m. and ane ebetimi abaso na bibia no enso atimi aye kama kuma se baba yara sports stadium and a latest update eba yere ho nsɛm no enso etimi atudwa dwumatie no so na yenko pema club issues kakra wonim se nche na mbeka to say ne head coach papa ne did Martin Koopman panyimpa ne etimi abone na situo e de free club and din e de Accra House of Folk na de eba ne se ne yesi panyimpa da ne din
enso eri kofi yesu makato no me break dem out se na odimu ntintima na nei rumor ebobade ban se na ebeto dwa se na Legon City so mko panyimpa ne didi pa kwesi phobia era nka ne omohwe anase Bashiru for brother wono betimi aba na nko abefa dwa nemu yesi mre bi atwa panyimpa no komeki comment bi yesi nam so ma ne house board ne mu achemienu ebisi yemfa ma na ebisi ma yemfa ma no ni nyina ne se ne nkomo bi okodi ni mre bi atwam ede fa akra house folk enu nti nei amanti wahye enso atimi aba enu nti ato se ne nsa beka adwuma no anase ne nsa ntimi nka no ebre ene nkrabia ene betimi acha ye de ho nsem no etudwa na no pai ewo me Diema Sporting Club unim se weekend wo mo bo ede tia club and did club ya Kumasi Asante Kotoko na de etudwa na no pai ene se de omomra ntie mienu abrantia did Jonathan so a dependable striker saso abrantia de din eye Fatau Hamidu abrantia no de e man se mrantia we mienu enya de so betimi asi aka de ama me Diema ni nyina no se mrantia ni mienu nyina no wo mo akopiem the senior soccer team of Ghana Black Stars camper wo mo hwese ne qualification matches mienu a eba so no wo mo enso betimi aboa na the senior soccer team of Ghana no enso atimi adi nkunim eno eye latest a eba na no pa ye gina so na afisem no yetimi edi asi wa ha na no pa no makacho se Gospel Senior High School muguso admission 2023 2024 no eguso eno nti we ya baya we ya brantie we babunu opese okọ school nkwa dia eho ene wo se woko na okọje ntete se ya form 1 form 2 wo kwa ye beje ofew so na chese yetimi abo no nya ntete ne bi na bibia timi aye kama no achi mu a mo pese mo twa remedials no eye Gospel Senior High School na do ani etwe wo kwa wo twa ne once and for all wo tenete na bibia no enso atimi aye kama ntia no pa itu anamo na fo ani chema Gospel Senior High School no achi general art business home economics visual art general science general Greek ni nyina no yedi hu djuma e Gospel Senior High School a wo ba na atimi amount tie maka cho se de ma Gospel Senior High School dance so e wa other senior high institutions no and it's a Gospel Senior High School ko pie ma wo mo e wo professional tutors ebimpo e ye wa ye examiners a wo mo chiro kwen fa so answer wa see questions no na bibia atimi aye kama obi wo hon ma nyese wonim ade na ni nyina no se kwen fa so answer wa see questions no wonim enu ntia bibi o trend so he na no de awo ho e ba no se ha dwen fo ani chemo Gospel Senior High School be trend so he no na wa tenete na bibia no enso atimi aye kama Nkoranza Road ye wo municipal assembly na chi wo pa e wa adehyeman e ho ene ebutu aye bo adwuma sa so na betimi afre school authorities ene proprietor e wo 055 5500276 055 5500276 o frɛ na chese yetimi aboa na bibia no enso atimi aye kama e na no pa e Gospel Senior High School yemfa ye ni entrem e Joy Chem roofing system na chese na no pa no yenko dan na yesi awie fiewrafo no edan no maka to se ko ba bi pane mo dan no so ma enko ba bi an chance ne ebebo so ayo ba bedru no na chese wo ya nu ho e ba no se ha dwen ene Joy Chem roofing system se nka ncho se bra ye beboa ene chance no ahodo pi na ne eti aba ene IBR IBT SSR self lock no ni nyina no onsa etimi aka bi e wo ho no ene secular ni nyina no onsa etimi aka ni shingles ni nyina no onsa eka bi e wo Joy Chem roofing system na yetimi aboa na bi pia no enso etimi aye kama ani gisem se Joy Chem fo no wo de opese bia ye bomodin na chese baba ye estimate ne de ma wa we no e estimate free umpe we na opɛ me sa na bunu ni be ka no se umpe we na mmene wo pɛ bomodin ko Joy Chem roofing system na yemwa na chese bibia no entimi enye kama entimi emfama enam se yenyuma ho tinti no we no ba guarantor anase guarantee e wo so a chese bibia no etimi akoyi enso etimi edi ama na e wo so etimi abana dan no yaboso kama pa etimi edi ama wo de wani ejema osunwan ye wo eye Polytechnic Road ne VR no ene di enimhwe won sabe kan ye ben golf filling station ye pa wo be hu ye kwan e wo honom na bibia etimi aye kama saso no wo de wani chem e wo techiman Kumasi Road ye obro no e fro Hanswa e ho ene ebuto Hanswa Brigade won sabe kan ye ben eye Liberty Church no e ho so be hu ye office no na woni ye aba be din sawo so nemum e bia na pese wo bomodi na woni ye din sawo so ansa na wa ba na inquiries bi etimi eba so a bomodi na fra Joy Chem roofing system mpagin for na no pay e wo 0540 125 819 0540 125 819 o fra Joy Chem roofing system na yetimi abo dan no ye bebo so ye na bibia enso etimi aye kama anopai makatro empanyimfo si krodo so entena fa akonya ni mbuase na wo de enye nyame adom irrespective say wote Ghana ha adwuma ni nkoye ni nyina no kakra da so wo botum enu ntu betu kwan a emfa sika no nkoma connection man e ba no say ha dwen bomodin na hwe last chance travel and tour wo ma kira kwan na ye moa na chese kro bia wo pesa wo koso no yemfa nkodura sunjem ani gi sam say last chance de wo kono ba bia wo beda de kan accommodation enu achi adwuma ho nsem nyina no ye di ho dwuma atimi edi ama na wakodura sunjem na bibia enso atimi akokama ntia no pai e last chance travel and tour and I do any air tray so person ko Germany, Belgium, Denmark, Italy, Singapore, Switzerland, Mexico, Brazil, any impoku banyano e last chance travel and tour and I do any air tray and e bia na person ko South Korea, Japan, Asia, Patembe bia e last chance na only 18 saboso na yetimi ede wakodura sunjem na bibia enso atimi akoyi ede ama Kumasi would when e chema Obokrom Junction ye Church of Christ asonta no e di animhwe Accra ye wachemo Takisima Kofme Plaza no mu ha
any butu a yepo ejuma bomode na ko makacho said the last chance a dance from other travel and tour agencies no and it's a last chance the oko we need birth set we need passport yeah assist not just what you mean birth set ni bi ye gina so e the passport na ma ye wia ya bomode ato aso process visa no e di amani nyina no e last chance nko e na obenya we and nto dia control no why crowd nko ade a e last chance travel and tour e na only 18 saboso na yetimi abo na bibia no enso etimi aye kama e di amao bomode na frem panyimfo na mu ni saboso 0543 56 5968 0543 565968 we no eye kumase number no mo am kran mu tie me na ro pay no ene abogafo na maba ene nkoya na star na mo won kran no mo so munyi we eye 055 398 521 na watimi afre na bipia no enso atimi aye kama etiama e last chance travel and tour time about Mr. Mewodwa so ebo adwuma papa enu ntia no pa ebo moten legend nana na ne hododi no nya time about Mr. bi malaria no de masa me nka na da isanse kwan tontom no de fa so no ya na ha dwen na obeti malaria no tade a time about Mr. we no onum ya na mfifra start tew na chese ne bro na tontom na gya no nipadua no nyina no ase atimi atutu nti kwana kwaje bi na chese time about Mr. no bobo na bipia entimi enya kama wo de no general body pace honam ya opa no pai wo pass and ka obesori afrim pam na so still o sorry also mame na kakra o sorry a mame na kakra woni beba ho so na no ndum yenu abona chese ne wan kwa adwuma e ba ne sa obekona kwa ri letter na da ho bomoden kona kope time e ba Mr. ni bi na bobo na entimi emu malaria na betu ase typhoid ni nyina etu ase general body pains loss of appetite akra beka se appetite bomoden na kope time e ba Mr. ni bi na entimi emu mame ne bomoden tinadwa ho na chese ono aduane na okwa enkoteno nkokase manum nyamete masa wanum nya odanka ofre ne mani jaye kotibidi udidi so na udidi fom ni nyina no time about Mr. ene beboa na bibia timi aye kama opese utubiton ana ope ba ku mienu a wo de bomoten na fo adi chemo licensed cyber shop pharmaceutical shop bia kwa wo se me pe time about Mr. malaria dro tatahwe no eno ene beboa na bibia timi aye kama eno ati utubi aton a dia homatrofo 0244 417 669 0244 417 669 wo friend yetimi aboa na chese malaria fever no watimi enso atu ase na no pay na bibia timi aye kama no pay na homra pa Yerama wa manfo cross na latest update no yetimi Adea ba e wo Sompa 90.7 FM ye ba sisia. Are you ready? Twatana ni no Emma Scotland etimi ateka no ewo eno achi ya de so man ni Azerbaijan wo mo twatana ni ensa Emma Sweden wo man timi asi ada braka Estonia etimi tena fie ya hwehan Emma Australia na se Austria no ena ni o academy no nya de so mo timi si ada braka o me de Bulgaria wo mo twatana ni no Emma Hungary wo mo enso etimi tete no Montenegro etimi bomade twatana ni no Emma man de enso de Lithuania wo mo antimi ansi ada braka ya de so man de Liechtenstein wo mo tena fie ma Portugal ekwana ni o academy no enya de se Liechtenstein Timisia da Braka Luxembourg mino eto atana and 9 Emma Bosnia and Herzegovina led by Brantian Edin Jeko the Butcher of Sarajevo womo Timisia da Braka bako e was a game no yam fan to just say Nekla o man Edin Slovakia womo to atana mako and 9 Emma man Edin and Sweden Iceland womo Timisia da Braka mino e was a game no yanko pm e comibo not just a yanko matches a who do etimi toja and ra e comibo continent and no South America who ko pm ya de so so etimi start and they World Cup 2026 no womo qualification matches no start Bolivia to atana ni Emma Peru woman ntimi ansia braka Venezuela etwa ntimi anto atana Emma Ecuador enso ntimi anto atana we matches ahodo a etimi pa so e wo komebo ede ho nsem no etudwa nano pay yenko piem e wo Asia na chese yenko Asia continent qualification matches ahodo a eno enso etimi pa so e dan no a kataman no to atana mako enwotwe Afghanistan Asia da braka ba Kuwait ntimi anto atana Emma India wo mu si omo to atana ba ko edi ti omo sanso na Japan to atana mako enum Emma man di ede Maya
wɔn nso ntumi nsia da braka Syria tumi to atena ne baako ɛma North Korea wɔn ntumi nsia da braka South Korea to atena ne maako enum ɛma wɔn yɛ ne din nso de Singapore wɔn ntumi nsia da braka Thailand to atena ne baako ne mom China to atena ne mienu nso tumi editi wɔn Malaysia man no wɔn to atena ne maako enan ɛma yɛ adeɛ sɛ wɔn yɛ ne din ɛde Kazakhstan wɔn nso tumi sia da braka miɛnsa Oman man to atena ne miɛnsa wɔ hɔ ɛma Chinese Taipei wɔn nso ntumi nsia da braka wɔn nyinaa na matches ahodoɔ a etumi to dwa ɛda nora ɛwɔ Asian World Cup qualifiers no mu a yɛre ɛho nsɛm no etumi ato dwa yɛnkɔ piem na yɛhwɛ matches ahodoɔ a ebetumi aba so na mmom hyɛ nso sa ahomakyen ade kyi ne ya na yɛade sɛ kɔmibɔ matches ne bi etumi ɛpa so ɔmo yɛ ne din de Argentina etumi tena fie ma Uruguay ɛkɔ na ne ne ka ne mienu led by ene Abrantia ne din ɛso ɛde ukɔ piem a ene Liverpool mo striker Abrantia ne din ɛde Darwin Nunes na ne mmɔdemɔ ɛyɛ exceptional na ɛnya asɛmbɔfra kora wɔn kyi ɔmo yɛ ne din ɛde Abisa Celestis of Argentina world champions ɛna ne ɔmo ɛka ne mienu na mmom wei na ɛkɔ so ɔmo yɛ ne din ɛde Argentina ɔmo kura ɛfrɛ no Buenos Aires ɛna saa game no etumi to dwa wutim sampa adeɛ sɛ Uruguay man led by Marcelo Bielsa wɔn tumi sa anwea pa ɛde gu Argentina fo ne gare ma na yɛ awerɛhosɛm ɛno akyi Colombia man no to atena ne mienu ɛma Brazil wɔn si adabraka baako ɛwɔ hɔ saa so na Chile ne Paraguay game no etumi ɛndi 0-0 ɛno ɛyɛ latest update a ɛpɛ ɛde ɛho nsɛm no etumi ato dwa ɛnɛ yɛ adeɛ sɛ European Championship qualifying matches ne bi ebetumi ato dwa yɛbɛnya ɔmo yɛ ne din ɛde England ɔbɔ Malta game wei ne bɛtɔ dwa ɛwɔ Emirates Sports Stadium ɛno akyi Italy ɛtena ɔmo yɛ ne din ɛnso ɛde Italy na kyɛ sɛ ɔmo atumi atwɛn North Macedonia na biribiara atumi ayɛ kama saa game wei no latest amensɛ ka ne sɛ nya adeɛ sɛ panyimpa ne didi Goran Pandev wɔbɛtumi asi akan ne nyinaa ne sɛ panyin ne ho dodo no ɛno nti nya adeɛ sɛ Goran Pandev ɛnso bɛtumi asi akan ɛno akyi adeɛ sɛ Moldova man no ɛbɛtumi abɔ Albania ɛno akyi Poland ɛbɛtumi abɔ Czech Republic ɛnso na saa game no ɛnso atumi aba so na ukopie ma yɛ adeɛ sɛ group H matches ɛbɛba so no yɛbɛnya ɔmo yɛ ne din ɛde San Marino sɛ ɔbɔ ɛyɛ Kazakhstan na bibia timi aye kama enu achi ebenya Finland se obo North Ireland na enu achi Denmark atimi abo Slovenia na bibia na timi aye kama ewo Asia no anase obepiem ewo Africa na matches ahojo enso betimi abaso ewo Africa continent no Burkina Faso ebo Guinea Bissau omo ne din enso eye Eswatini ebetimi abo Libya Cameroon ebo eye Mauritius na cheso omo ne din ede Zambia atimi abo Congo yebenya Ivory Coast so no etimi abo omo ne din ede eye Saladis na bibia enso atimi aye kama legend we nyina aye kro wa Africa ha benteda ni nyina etimi abaso na bibia no enso etimi aye kama Guinea ebo Uganda Liberia ebetimi abo omo ne din de Malawi na cheso omo ne din de Tunisia etimi abo Sao Tome and Principe we nyina e matches a eba so awa Africa continent na bibia na etimi aye kama Comoros ebo Central Africa Republic Ghana ebo Madagascar Mali ebo omo ne din de Chad we na e matches ahodo a eba so ewa Africa dia ho nsem no enso etimi atodwa na bibia na etimi aye kama yenkopiem na nkomo ahodo a free national teams no womo camp epa eni empo club issues ahodo yemfa nso so na chese yen sorry na legend Owoahene Acheampong na emfa de aka atwene nyina emrel ewo morning show num yenram okopiem anepa me ale din edi Rafaela Pimenta na Rafaela Pimenta eye agent edi ma brand ale din edi Ellen Haaland yekobisa ne se maame na okra no o client no we happy ewo club and dey Manchester City maame ne so no ade a ompe eni se ne obi view anaso obi opinion wo beka ho asem wo se brand ale dey Ellen Haaland na ni yi a eyo no sanasem na ni soje ye ono anasem enu nti ne ono maame ade din de Rafaela Pimenta irrespective say we agent de ma Haaland de enya ade so betimi aka ho asem ne ebisa ne se ne abrante na de din de Haaland no kra no enei ukopiem ya ade se clause ben ene hye enei ne contract otimi san yenum wo se yemfa ntodwa wo se ne abrante ne clause de wo se ye ono any Man City wo mo nko anenim enya ade so obeba abonten no obeka clause ahodo a ewo ne abrante na enso contract ma ni nyina e latest maame ade din de Rafaela Pimenta wotimi ere tudwa yere ho eba na arehoseme free day club and again Eddie Villarreal womo camp eba ne se ne omo fantastic player abrante ane din de Yeremi Pino panyimpa na timi akwa akonya ACL cruciate ligament no abrante no enso timi akwa akonya bi e wo me ane din Eddie Spain omo national team camper and e diamete ne se nyame adma for the rest of 2023 enya de abrante ane din de Yeremi Pino wono enso betimi asi akan a ne nyina no update eba yere ho nsem no tudwa yenkopiem e club ane din enso anaso omo ane din Eddie La Roja of Spain na Brantia na didi Lami Yamal boy no gusu ya record with him say so far ukopiem records ahodo at the age of 16 Brantia na didi Lami Yamal all you know say na isi atie so far 3 appearance and wetimi make the Spanish national team no wetimi she 2 goals and what youngest player ever wesi akandiama FC Barcelona youngest player ever at the same time no wetimi abo modern ashe go ediama FC Barcelona youngest player ever wetimi abo modern abo Spanish national team ni bi anya be ya Brantia na didi Lami Yamal youngest player ever
ever watimi abontena enso de ama oman din Eddie Spain youngest player ever watimi abom in history of La Liga enya de so obi wo honman na nimfie no e wo fam sa Brantia ne Didi Lami Yamala wabesi akan enso wa La Liga no mu da ni nyina ne records ahodro Brantia no enso etimi aye wasia babe the youngest player ever watimi started Champions League in the history of UEFA Champions League no player biani ho youngest player na be Lami Yamala wutim sa boy no guso record no wo ye edema aye nei the Spanish national team any empo ne club and the FC Barcelona ni nyina ne update epa yeri ahonsam tujana no pa me break di ma e wo show no so say na Brantia ne team enso Eduardo Camavinga panimpa no menka na agao me catch us a boy na timi akwa na latest a eba na no pay and sa Brantia ne Didi Eduardo Camavinga je eba ne se boy no test it me koso ne mo me ne second phase besia koso na te so matimi ahunu na dodo pa Brantia ne din enso de Eduardo Camavinga wo betimi adi na se wetimi apa ababesi akan Ediama Madrid eno update a eba yeri ahonsam no etimi atodwa e wo dwumadie no so yenkopiem e wo Italian Calcio Serie A na yenkodin komo na no pay na Brantia ne din Edi Luftaro Martinez na Luftaro Martinez na ni agent padimpa ne Didi Kamano si amfam tudwa was in the office bebre na timi apa ne momono wo kama wiase nyina te ne client ne friend Luftaro Martinez or captain edema Inter Milan no was boy no eni ba bia ko aprante ne etimi atena e wo ne club and team esori Inter na chese wetimi abo adwuma ni nyina ne se boy no nani je e wo Inter Milan bobo ko nti aprante and Didi Luftaro Martinez de enya de se boy ne ko ba bi ne na ochena enso eka ho wo timi atena e wo Inter na wetimi abo adwuma eno update fi aprante no enso camp eba na after se panyimpa ne din Edi Lionel led by world champions womitimi kodi nto e wo man din e Uruguay san no ene ko bizans panyin na okra ba no sen ena ne Manchester United akoda we so an din e di Alejandro Garnacho wantimi anton san frɛ no panyin ni si amfam tudwa wasi Brantia ne Didi Alejandro Garnacho pai no wasi boy ne fantastic namum for the last 3 games at Manchester United abono ne performance ne sheda ni so sha enu ntina wantimi anton san frɛ no eno nkoma panyin pa ne Didi Lionel Scaloni wore tudwa de fa Brantia ne din enso di Alejandro Garnacho ho a yeri ensam no na no pay yenko piemo Paris Saint-Germain now ko piemo Paris Saint-Germain na latest eba and it's a Brantia and Didi Kylian Mbappe. The Urban said they were teaming the club and did Paris Saint-Germain in paying for a rich agreement. Yes, in Nanka was a loyalty bonuses be a Timmy Kodima Brantia and Didi Kylian Mbappe. Yes, Mbappe in paying for the Nyatias here. Sep and Nyadias or Bemaquana PSG4 at Timmy TSS Cano and into a rank of this Canache Paris Saint-Germain and Nyadias or this Cano. Nemomi assist Cano Esumbo 80 million euros. And Ananka was a Paris Saint-Germain. Etimi Tiadima Mbappe Nemum. Yes, a boy in his word Yache and Nyadias or this Cano assisto Paris Saint-Germain in paying for led by Panyimpa ne Edi Nasser El Khelafi womugusu edidin komo senka boy ne betimi ati asena kwa standing contract no Edi ama Paris Saint-Germain nemum still yes nya de sa brante no enso atimi take decision for now yes ya Brennan Krabia ene betimi ache na yenko piem e Arsenal na e Arsenal latest a epa ene se Panyimpa ne Didi Mikel Arteta Medran wonim se Panyimpa wo mu game against Newcastle after the game Mikel Arteta or the abufisho e kwa kika nsembi diamete ne nano pani se ne English efe no wo matimi agina ene wo mu losa wo mu di rule football e we England and they say E3.1 and they say omutimi agina samra no so na chese ne yetimi atwe Panyimpa na so ni nyina no say after the game against Newcastle and sembia Panyimpa ne Didi Mikel Arteta kokan ye no na chese ti akoma enu ti ne yesi yetimi atwe na so ne momenya de sa for now wo matimi de specific punishment no enso atimi apa bonten eno update epa na Gabriel Vega wonim se boy we sama ya no timi free ne Celta Vigo ekopiem wo man din enso di Saudi Arabia club by friend Al Ali na no ne ekobisa na entourage ne boy no yenya ntie se ne Giants bebre clubs bebre we Europe wo mani di nachi se nko metimi akofa boy no na boy na timi apa de ne boy na entourage ere tudwa eni se ne boy na ni je enya de se boy na na dwen se ne oba Europe mprempren wo timi atena Saudi na watimi abo adwuma eno update epa yeri ho nsem na epa na bibia timi aye kama na Brantia and Didi Hashafa Kimi agent aye friend Kamano wono Kamano ya so na san agent edema Brantia and Didi Luftaro Martinez Panyimpa no ene ekobisa se ne Brantia and Didi Hashafa Kimi wo betimi Africa club and Didi Paris Saint-Germain na Panyinsi amfam tudwa was ya Brantia and Didi Hashafa Kimi was we one player oko Inter no wo ma Inter supporters ani je waba Paris Saint-Germain na e wo so otimi bua na chese otimi bua na clubs no ne omo supporters no enso ani jintim prempren de enya de sa Brantia and Didi Hashafa Kimi wo free Paris Saint-Germain ne no tena enso eka ho eno update epa na Tottenham for no striker muntie ne ye mo dependable player Brantia and Didi Song Heung-min Panyimpa na kopra e wo South Korea mo camp
ni nyina ne se boy no watimi akwa konya ACL ni nyina ne se boy no yese ne namu nyame anim no kredi anhwa for the rest of 2023 anhwa na song antimi ansia kan biem na momene na test no betimi akoso na chese yetimi head the extent of the damage na chese yetimi ade ahonsem no atimi adiaba na Chelsea mo legend Peter Cech diamantini se ne watimi adjoin hockey team bi wo kono akwa goalkeeper na we join the show now Sompa 90.7 Sompa TV on YouTube now no pay said the Peter Cech asise ho de se wani Enzasi ya kachira watching Chobi and Peter Cech kwa nwa kwa dago Ediama one of the hockey teams and update free Chelsea mo legend no ne camp ever former director Edima Chelsea the Blues and former goalkeeper ni nyina nse panyipana timi adwake hockey team wo kwa nwa kwa kupetuma na bibia no enso atimi ayekama na yenko PM e wo me ya de Portugal uko PM e Portugal ya de se ne club and din enso de Benfica omo left back bi the din e Alejandro Gramado winim se boy we say Drew by na Manchester City mu nyina ani abre na the eba were modern left back ni nyina say this particular season no wetimi about 17 games as a left back was 8 goals and one make 6 assists later sa eba no say papa no did Xavi Alonso when he buy no for Leverkusen no matter bi abrante no amanyame aduma January abrante and did Alex Gramado wono 8 mi apa na waba bebo aduma na ne papa ne din Eddie Cristiano Ronaldo dos Santos Jr. Ronaldo Bejuma, winning at the age of 48, will ram 50 sanisa in a single calendar year, 46 goals, 12 assists, and Wetimia at the same time in 50 games, and a Cristiano Ronaldo, Etimia Bautim Sampa, Panimpano elsewhere Bejuma, and a latest a Epa, Ye Janasuni Timidin 70 nano, elsewhere Timia Sin Nano Pay, Ewujuma Nano Pay, Grace Gas Medical Supplies. Womasem in Cancho Sepra, not just a Pumtin Wakadian Nano, a Grace Gas Medical Supplies, and I'll do any air train Nano Pay. My catch was a no wope and a first aid box nibia kosifi and what he wope plasters bandages ni nyina on sabe kabio Grace Gas Medical Supplies and what he bwa not just a blood pressure monitor no won say timi akabi pregnancy test case no oba kwana kwajibi sabre busumi ne kwa na eko abukof ene enioma na maye bomoden kope pregnancy test case ne bi na kwa cheke ene abetoma ebia na ye unity dia now dia brain in term na pampers ne yetimi atoto na bi pia timi aye kamanti anopai bomoden na afo wani trim not just a Grace Gas Medical Supplies in Nkoranza Road Yenesta International School na di anim hwe wo pa no ba be medical items ne bi na bibia timi aye kama mo amko nursing training no mo betimi ade moni achim na practical items ne nyina no watimi akotobi na bibia no enso atimi aye kama ediama e won Nkoranza Krodwam a Fred Director Minana Kofi e 020 070 5528 020 070 5528 o Fred Grace Gas Medical Supplies na no mo atimi adin sa wo so na no pa no pa ha na brema e kwan na yetimi enso ade nsam ne nyina no atimi asi edin no e eben the maestro sa so na branch and the unity and our branch and the systematic communal it me board production team nano pay and a dia good deal some eba yes sorry not legend Owoahene Acheampong social issues ahudua e circulate or my concrete Ghana munyina with me Adea Akye Abia nano pay feel the magic in the air. Nina adwumaku afa ne Ketios Marketing Agency ena de aba udu dome heavy do abrosan no mu ho a ho ne yetu no dome heavy do abrosan no mu ho ene yetu no number ne 0246 270 221 0246 270 221 Sompa fruit drink call for Co Store Obu Onyesuro 21st Clinic and now Bojibo Ventures Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumidie bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temu jama nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwankoro no na wonso wonante kakra bi a na wabre na afi
wakoma no ebo peri da bia wo de omoja broso no kosoro e bia wo so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam tumi hyew enso da bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia Ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsano POP ceiling numpo ene kumino Alala Construction esi adan Etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI 90.7 technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene dia keka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi udan no a frey na yensi enwie ne prekomao Hey, Ataje, yate dene, eradi ye dawase, masters, moye aluminium and glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, Ababe PM Ewon Nkoranza, wo di juma sopa. Ne body say aluminium profiles and now glass and who akandia padia. G&G Enterprise, Adea Husane Abreye, akandia ni bini window locks, window robbers, center lock, net robbers, 40 corners, 40 round corners, and local balls of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many G&G Enterprise. Glasses are good now, blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kron Kwanta, Akumsa Dumase, Sechla Dumase, Adjura, Atebobo, Kwame down so. And in Kureke and Weshianina. Other four and Kobe Bia and Koto glass, aluminium, and one candy Bia. Set your price in it here. I won't cry. Kumase, any baby Bia Kotono, China Tuaha. Na Nkoranza sono ya wa sise dia sonko emma wona wotono dodo G&G Enterprise ewon Nkoranza Kasajan New Market Kwine so ben Dr. Jesus sano ni amo great agro no ewo dan baakum say afrefra ubetimi afre 0243344280 ana 0247773324 G&G Enterprise maba ama yekoma dweye. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mo be don Nkoranza man eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yeso akra yeso yiyare na Grace Girls Medical Suppliers mu na maye sabe kokromoti a yentumi sam ho mopoda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare ase free abrabom me kire fidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no egira brane apomidin so ye adwuma ko nkura bata hodo moda roma me si bibia kire mu anyado de me kan se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid niema hodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidi hodo edi akotene e wa yare se adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema hodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers e chia kwan won Nkoranza edura kwan no so Owoahene International
school ne die nimhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200705528 ana 0245372919 Grace Gas Medical Suppliers apomudin ho niam de wo fon na wafom kwan Empenni se owura fi ukrom hina ben a wojira wadwaba se na amamre so yantoto nase na masuzi 2015 amamre fie se yamamre ne amane no onhwe ma ne nsei enu nti masuzi 2015 amamre fie di amamre dwumadi a wato ne din se tete obi kan tete obi kire na we ne de di kan kra dwumadi bi se ebekoso wo bona poema ntami mu wo ya ba ya wadi mfinhia no enso kosi dumiedu me kire 7 to 12 na woju hudi se wobetumi aka winsem ana wasokoto krom e de akatwene amana kasa me kire drum language wonso betumi atoto nyom ana ya mamra nyom ni bia akamfo din ene ne nkyerase ene ya mamra ho ade a wonim bia wonso de ya bebuo utumi bube ma akokofru bropata ebre no ani so beba bebube no ede age akyede wonso nim kwan a ye fa so siesie ye ho wa mamra kwan so ede dwene so a ta kan sie menyu ho mfrim akyede da tetuo bi ka tetuo bi kire dwumadi yi so dwobedi nkunim ni benya 5000 Ghana cedis ene akyede pii de beto so mienu nso benya 3000 Ghana cedis na de beto so miensa no eye 2000 Ghana cedis de beto so nine no 1,500 Ghana cedis. Your better soon numbenya 1,000 Ghana cedis. And a woman or macano so, Womubenya Chadi, Eddie free a boa fontaine. And into a bad tiny asher for Monsori Wake, Namokofa forms, Emma Momano. So what a simana, Obenya forms Libya to a radio link, Akina Radio, and Kransanso, Dero FM, Fabia FM, Sompa FM, Echa FM, Ne Planet 7 TV, King Tampo, Adas FM, Ninkomode FM, Atabunso, Atobu FM, Yaji, Obenya Bio, Okema FM, Forms Neba Mountain so 25th October. The akwazi 25th November inti abata ni ahwefo muntutu mrikan kwa mia ya mebobo so yi na mokwaje forms ni bi emma momano na boa ema wo monsroma na pie jumadi e chichai for ne Bono East Regional House of Chiefs Ghana Education Service Bono East afa Bono East Social Welfare se wo pe jumadi e munchiremu a frɛ number se didi so yi 0244165083 ne 0552531491 ana 0246344327 se wo ya jumakuo ana ankrankre na opese obeso tete obi kan tete obi kira mamre dwumadi ase a obetumi afre numbers didi so 0207 055 988 0247997716 Masuzi 2015 amamre fie tete obi kan tete obi kire Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Abia ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino ala construction esi adan etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acheampong FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students are moya building and construction plumbing anase tile no ubetinya be attachment or alala construction and training center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka for alala construction I was 0540379381 ana 0249591700 and also say 0246702306 alala construction and training center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa sompa, sompa sompa.
na memma no nso piafo na unim se ubusa se hefo ne pa aduro die pa de a kameka se mema na mom wo mo pa aduro so kɔ pa de yemma enti wo be kire mu se nsonsono ne de wo yin ensonsono ne se ubohu se be ma pa ni abere se wo kɔ aduro so na bibi na epam no na bibi na ato no na oye ne ho hwie enye nti na edisa oyara na se ba ma nso die mu a se bi obo ne brezi akra na enye yi a otimi ko bisa obetimi akwa hwehwem de nti obo brezi a na ate se na wade ye kitua bi ase chinchimu a se nka obetena se pa hwe sintonti a eba na saa no obekwa hwehwem okwa aduro so empo adu se yehia biribi anamo anka so otu no obekwa hwehwem ansa wo de menka nkwa akiri ma yehwe mpaebo nipa do se pa na ta kwa mpaebo kese ura mpaebo dem a eyema no a nti se yennante yenkode ma ne ya de esene mema no mema ne de bibi na de wo mokọ ne mo eba aduro die a be ma timi die aduro so oye ne wedie se bonyono se obi antimi nwe no eno de wo ho be ma timi die aduro se wo mani sikasem agina yie eno de wo ho 90.7 FM ubetua na mo enti no se ne awo kan dia ende na wo kan be se mema ko chen ma Debi mema nkwansan ma ansana bohu se be mani abre pa se o ye ni sikasem ho adwuma no na oba bi sha kire ntra ene fa baabi se kwa pa dia se de usikasem tie die ene kwa hwehwem nti oba no so na be pushi wa ma watimi akọ nti e ka ne kro dia ema ne nim kọ papa esene mema no ema ne nim kọ esene mema no ma mema dance emre mansana ma ba maestro ho enom welcome to say yeah nyame adom nanso nyame adom ye de nyankopon ase Sompa FM no fa de do ye madwuma mu ha no no do ye madwuma oh me dam ase what the adjectives no why a Friday fantastic and I was say I heavy my so be because why dey thank you so much Madam As pa thank you ne ho ya akono senchinam ehun se nkra dokno ye wode no na no pa ne no na wia na ya mostly dia akono pa ya wia de no no be kona hu no hyew no frim sa na waye tene ye sompa daroma sompa ne akatua papa paint okay tina me ho aye fesa adanse papa di adanse wa asemi hu me di ofase ofase ba na duro dia emema edi nyina ye tie sompa na ba na duro so kodia ema ko eche mema na mi bisa ne se sansa na obedi aduro no obekọ ansa na watimi akọ agodi na kire se mema na ekro kese ena o se ne kono ansa na be ma bekọ agodi aduro no oba bi ti nchen tetokuru mu pia ne se kọ ne aye di ekọ nti no ono kan nyina fu a eye ma ene kọ aduro so kese pa wada roma ma mentio wadwen kyerɛ ɛwɔ ha emfiri yewura apam de a wɔka yɛ mu yo me meda yetifu nyina nso ase meda was papa wakonya kese ade ama me se menche ma adwene wɔ asemi hu me de to me ne de emba pedro soko eche mema emma pedro soko che mema yes wo kan sin dwam pan systematic say enne na wahu say wo ni adanse kurumu debi mimi di na da me so na ya dance pa ai mi ni adanse kurumu right ma yen kire won kire mu ne de wan nyankopon kro bo ma no nte ma si unana nyankopon abo ba fefefe wanyono kama oto ne bonti ne ye last ono kro nte yase
otumi ma wani achinyi kama oba was no mewre na ma ye de mepe na me ho aye fe se na ewi ase de etie nyame oba o ma no kro no wonte ma ase ntimi de me sisu bi se oba epedro so ko che mema ade ntina me kasa so oba kasa opade ana so oba kasa oba ye wade akwan bia so ohun ehinhye ni mu ne de onye unko entu ase ya ne ho nto no ne ho nto no ena oba minka se ma ye ni brefo but e ma binum eni bre ade chembe ma ni sa time na ono ni be brade na enam esunsun sanso ne ho ya ti o se ne ma memfa ho fa baby oba ka se ode ukọ baby oba ka se oye wanana enya asem kuma oba ye wo friti ko prim sroma nana sroma enti ma pedro soko pa die na pia mama wo mo pedro soko wo mu said ebi wo ho ade be ma ede be yonti na titu no bebre na ya ahoya ne eni bre eni ahoya be ma woni sa time no me se na metese nka ma nyina tesem ya ade no hu bi wo wunu aho na pa onso force nya bi na embroidery ono ne wo ne so na wo de wani kobre na ade ne kofa baabi dia se ne na entwa yi nti ebio no enema be ne pia ma o se anibre wo de ho anibre wo sika mu adwuma mu awade ho ana me edi mu na emma epia ma ye ko aduro so aware se ne waka na aware ka ho anibre ni nua bi koso no eye ne ya obenya ne nkot se wo no but wo enya ne sa time enra me ma me adazo am ye program bi say ye secretive to wano na reka de ma wo ka wa asama chi obi na anibre ne do so nti me de anibre de mi gina ho pa anibre ne ade am gina anibre ne pia wo mo pa de anibre wa na oba ka so wo ye wa onye untutu wa prea ne ho nto no timi die ma pedro so pa eche mema papa na be ma nso ka se me nka nko mema ni die bebre because entainsi be ma ka se o ko adro so a ono ne die be ma de ba ko no che ma de bebre but entainsi ntimi de ye hu ne ma ye society se ne etie no na me meka ma na yentia wa adro so che mema pa uko eya so bibia sorry se o se man ye de omo tete e man ye de omo ye sa na so bi nso bie spiritual yi na se duro so a eno so ma e na ode na ye e ma de ye abode no mfiti ase na nye ye so bibia enye ye mfiti ase no e ye ma me da se mesen aba hobiem e ma mungu mani ma se no na me gina ma na afa me gina ma na afa ma kan bia mama me na minim jibe mate maestro mama ntie won so ma ne mema utie ofa utie adanse a wo mo de asini dwam se ma epe aduro so kọ echen mema mama ntie won so de adanse ye mfanto ho ofa so ye mfanto ho bebre mama ntie won so de ma ne mema hwan no ne pe aduro so ekro mema bi gidi ye se mema kwa aduro so chen ma ma bi gidi ye se ma kwa aduro so chen ma bi te se de adanse ye kan sesi e won so de enesen me da se nanka menya be 2 minutes bia em say is it a match the da na say o se say o nyum bi o say ma nyu ma bisa ye be hwehwa ma ya hwehwa ma me but legend yes sir with my opinion and the little I have learnt in life mema pedro soko I'm telling you any sign chire ye mu e this is my point ye society you know ye ni free ya hunu wiase no de ye nyina ye nim say a man is the head of the family and as a bema obi a we head of a particular organization bema na ye the head of the family right not only a family but bia we panyini bia sebi o wasa asi so no so peso dimu ye nyina sebi spiritually also nya spiritual background me mfa mo nkwa chi kra me back room han chesa ba me ni panyini bia yes kopem say is it na no say na ma me be nobody can tempt her him rather don't try what try I'll be kwajan why ntimi me two say me respect him in such a way say me jiba sunsum di oba pa won kwa duru so
but sebi oba kwa fichira obetimi atena ne dem waye ne boni bia de obeyi wo bia ne beye no nkwa adru bia so but bema de because of say one ahimie me ka ahimie anya sebi wo betena ahimie aso nko but udi organization bia nim ene se ye kroma no sebi adwem boni specifically nipa bibini bia wo chena adwene mu fo a emu 3 ye boni ba ko na ye papa because one many about dance here can say be say your friend is saying any bre ne yonko koso no on pese obekoso sabi adwuma mpo 90.7 FM se u bi adwuma u peni ya bebre na bi adwuma boka de ntino mboka because kwabrane de na fa baabi a on pese on na adwuma na obeye enche bia panyin mi di panyin bi anim e wa ade bi ho minim so fa pan bi ho ade ameka ho ase ti panyin ni ba kroma na oye se minko jano ye frɛ baabi ai seku enti ye kɔ ne yetika ma ye ba on our way back adwuma nipa no ebeye na sebe ate Nkoranza ma yanim na kyese kroma meka se ye kan nwuma edimu a adwuma no so dimu pa me mpese me bo adwuma ni na wo de memmo adwuma ni din specific group of people so almost wo business me omo de na kɔ ye fechere no ma start e wo nipa na se baabi kura nipa ni bebia adwuma na ma ye mfa ho nye dan memma no memma na yes memma nti imagine say nipa physically de o ye ni unim de o ye spiritually no Sompa FM and memma kwa duru so papa all because of one ahoya any to me die enye so munyina akose bi o de kwa ebo ne but based on your intro about this particular story no can be say not positive or negative but we are specifically looking at omo kododo but omo kododo on the legend media permit experience kakra amanya no o beka say emema kwa adru so echen emma okay emma de no one meka say one ena me kan no wo kan say enye say ye hwe de omukoye but omo kododo for whatever reason emma ye kwa adru so emma ye coward kakra o bi mo okay mo ena no nanchen emma nkasa specifically ne sebi impradia sanana omo ya abosom anything one asasi so ati nyoma mienu ne hunu moja mate se wutwa akokọ agu bosom so mate na so oba be kwa afikyire timi oba bia me guide ne se oba bia ye bosom timi me respect ma di mani udi ma mi di mani okay what my legend because you say every successful man there is a virtuous woman behind nti sa wo yiri sumsum ta wachi a enu timi me kai me we radio school for there is one man Mr. Stuttgart baby Stuttgart obi a teacher ata menim se Nkoranza fo bi nim ne pa baby obi anyame nhira no o ka chem se ben adwuma na wo be wuram no se wo pa hoto a obinya wo pa ho kira obinya nimum de be boa pa ne se difie ni ansa na wakọ abonten ya adwuma ya enra me number bia na there was a handkerchief bia no pa mi yie mama je ya to baby ade a menim kra no me kita me kwa no se o maestro brother me koy ya mama nto ade we ma na otode ma me enre ya yi oba na be ma oba but enkomodidi no ma hunu ba bia keka ko o de ahe for boys na wo se me yede me twa so titi ara ko ba bia me koye no enya dru but de me ka be sini say e ma ye nipa bia opa onko bosom so da ono ankasa personally no gina no ye bosom me da se bebre nti woje to se emema ye die one because of tumidie because one ye ne hwe abusua no so ena abusua bia na wo sa hoban bobam na enra na ofe ka asem bi o se bi wo te Ghana hanum na wo pese o kire so ofie nkonwa ni ho na wo mfiri Ghana ha nti fie bia no tumidie de ewum na tumidie bia no so no ye wa hoban bo okay my so me da se ye kwa du super yenya 2-1 of our permanent adance yes emema emako eche mema maestro say ena tumidie nti oh yes emema ko eche ema eni akanie mamintie nananso ewo ha ye ba na ya ba last round na ya ba be fa course and ye be sorry 9 o'clock pepe 9 boa ye be fa Bema Yusuf former MP Dakora Atia Charles Kunadi programmer obeye was sister station back na yafa feed no de atomunti no 9 o'clock ye be sorry nana maminti o onso nkomo edapono se na ye hwe emma ne mema hwannom ne ko eduru so pa duru wo ka free titia na nne
ni nyina ma ne mema say free bra mema ne ma ba wi say na o describe aduro no o ka nipa ekọ ahonhom ho kopem moa ana say o ka general aduro fi say ena aduro no ya brand no de ti asondem ya to di say asore so ya aduro so enti aduro eye ma yenti wo nchechire mu ma mema wo nchire mu no se si ya ye kan die nipa aduro hia no pa ye ma anything emema adru system bi say ye decode wiase se de sitie say the effort I be put you in no eno na wunya ne back but a mother so what it believe num say bibia bibi tachiri yenhwe asori a eba na amanfo di achire yoyi ni nyina ho ya busumfie na bia no ma brand no o yi man bi na kan what's jawe e ya come secret na just e ya come secret so of spiritual centers baby amanfo kopa ye ma se bema ebekọ baby akwa akodi aduru a obehwem na baby na aso ne nsa yire de di nachi a wode ne kọ ema aduro so ema ne aduro so oba betimi akọ na wakọ se wakọ akọ dwomfam bema one motive omo de kọ aduro so no jofo dwon oba betimi akọ aduro so akose opese onu de onye ni monyama ma sebe ememma timi frɛ no oba timi kɔ aduro so ekasa asemasi twa wotwam ya obɔ makutia so no nka no hwi wo kɔ nipa no oba no nko de akuni twene right emma ye already no bosom sɛ de menu master eka no nanso se pa opedi pa aduro so kɔ a eyema hwɛ wo de he sɛ wokɔ ba bi a traditional homes ye omo ye abisa no se duru no mba na ye boso a wo kan matri bia hunu be ma wan wo kan matri bia hu be ma wa wo be bisa be ma ba ko no so otimi na ba bi kura na kire ne ho emma to aduro ma aduro edimu wo ye spiritual man na se wo betimi agidin age so ba wo ye sofo a wo tonto oyire ne bibia ye de ye ahonhum musem ne ye bayisem ne edie amanfo osuro no age se ma de beton wo kire me sofo a wagidin so no ate na sore na nye ba ne ton no kire ne ba dua bokura ye kan ma ne bodua kese emma babo udua na wanhwe ye ebenyawo yes e dangerous o ne mo secret nyina ajenkwa na wo so ati ase na me fa unsi edo emma de se ka se obi kwa aduro so obi pe nusem obi yese ya na de ba ko ne se de ya mema no binum eya binum ka se mema na ente sa anything ye ka mpaniniye se society num kura no wo ye obi a wo ye ti se MP MC ana wo ye bibi na so okọ aduro so kura wo sie enye easy mako ene kọ aduro so ye hwe me say ye wo meto traditional home ye wo metro traditional home so what you say me to se sie minim emma be ye emma mako be ye nsia ya ye kana na ba ke fa de opefa akotena ye fa unko abi so de me kotena nsuo so ma emma me ka kire o se na obi abre wa be ye oyi eti se wo wa bre wetia obi a me tie ye yie me firibiredi mi so na me te sesima ahemfie me fa firi domi abra pini be me mi kuro ya me firi asua no nto asabe eye me dia me na ye banofo bogya so wo ho ukọ wo de se na namforo na wo jama domi abra don kwanta hene na wo me maame enti obi te se me eye adebuo keke na wo se me bu na me di mpanini nkora nyina ani me pa me nkwaduro so da obi antimi nya me hu me ka asem we da bia and I'm saying it on authority eye adebuo ni na wo se me bu na me de ode me kwaduro so ai kwaden so ma be yensia ne pese dada me am se da bi awurade geme me nko emma aduro so emma we oti otafrita na nu ubekom na anointing oil o ma brand ni sese dia kodi asondem any part of money stress o manim budget oil any budget oil a hodu ekito emma abensem ye party ko sia ye kanu abensem any ayi me say obetimi ko ni nua bema office wo se de yira gina boso ni wakohu aduro emma de emma timi ye emma ya se best true
What na say ma adwon fam na ebe dey say na Mira. Abawa brother Philip eh kasa nyina na kasa nyina na wo hwe no a wo hwe nanim a Say brother Philip dey jaw. What did they jaw? Say e ma no be ma yenti abawa. Abawa nana e ma ne mema asam na da hoi hwan nom ne pe aduro sokopa nana me das modu me das me chiati fu nyina no pe e do mo ase setan bia beti nana ma ne mema ye nyina ye pe ye nyina ye pe e bi se ye nipa ye nyina ye pe wo aduro soko ba na ma ye hu se mma kwa aduro soko se o se mema ye advert mema ye den omo ye advert be ma ti ma se mu edu be ma bi betima akwa aduro so on kan kire bia na danfo na nkro on kan kire no e na ye hwe nna esikaduro na ekoso bebiri ba ho amu na ye na o de ka no kre sikaduro ekoso bebiri ye mema na ye sikaduro ba benti a okoje nti eno so ya aduro soko nti se akwa aduro se okoje sikaduro ende enye bosom soko enye aduro soko no aha nti ya nhwe mema do se na akobosom se ye koje aduro mema na ekọ mema na ekọ se omo koje aduro apiska apa adwuma nkoso ahunya mema na eye nti mema akwa aduro su pa echemma ansa na ba be kwa aduro su no na ebi amika se maware ana ma akwa ware ba ku mienu miensa enkoye mame na obi aka je me se ebi ame ma hu se ma ye ka ye nsem bebure me ma akọ ayi ya mame me so me nua ho che me ka je nse wo so kọ wa hu nti na aye se mba na ye kwa aduro su ba me ma so kwa aduro su papa nti no ye mu akonta no ebi a ye ka se du no nipa du ma ne mema nyina du ye cha manum ne be kwa do so manya se mema benya sen mema benya kese ba mema omo de hye omo ho ne me point no mema de hye omo nka wa hu omo ye open omo nka izi omo kopa omo ko ba be nka ne na man so ye open say o ma no esan say ma keka wo ma no ye keka ye nsem ti aha esusu say ma kwa dro so chen mema akopa mema akochemma ekochemma mema akochemma but adanse ye oba wo say emma akochen mema eno nso say na dwen ni ewa hu na dwen ene ne ewa hu nso me so ma dwen mu ni ema hu no mema akochemma yo meba wo ho biom akuya asempa yiti anso atena akuya enkomo no sese ya pai nti no brabe gina mfini na good morning good morning mechia woni wabedwafo ye nyina ye joso na beba na o de kasebo bi ba ya de na sese so mpasika na ya mo frɛ mo na je se wanya dollars ahye no ho baby aye kama nana meda se mame femfri baby a abawa edisi ye no emema no ho ukọ mo dem a enu me gu ho no ono hye kukuo mu na oyese na okanche emema no kukuo pai sinempa ase no obi ne bibi wa bontin a wonka so no de ahye ne ho din obada ma no wo yi kukuo ne brew na oyese emema no abawaka ema ne de yehu se o mafa omu kokro gronaja o mafa kwan we so be bia de bosom ne signboard na si no o mafa sa kwan no so o mo kontanya dan a duro so no mo ko na mema ne de yehu so mo fa ho nanso de koso e wo kokuo mu no enya asem keto so ne me ya adwen so pese ho kro bi so fo se de o mo ti a wo hwe mo movies na wati o mo nyon aha hwe movies na wuti anwuma movies ni titiro hemfo na hu so mo ta e kwa duro so
Nigeria for me man. What Nigeria movies are? Sabre. Minyaka edrona e mema di na aba mutirim. Chiwitalu agu. Petedochi edro obeja no. Aha, kana yo. Into movies no a depiction of the society. A perfect depiction of the society. E be ani who say e mema na ekwa abonte no out. But Petedochi mu no moye wo dem. Who did you say? E free dem honom na na me dey see. Enti usin pi say eye emma na mema. Obi aye. Na so kwan ya o mo fa so no e na dance. Ndi kwan ne dey wen. Emma ye. Pesa me nka bi ma. Okay, nana maminti o ansa na ya fa frefo no. Owoahene ayawre hosem kwan ya emma ede mema na munuru so titiriu edwom fam yen ema ye bedianko de ye hohoroma ye di ayenim ayawre hosem se woye bema na se waware mienu a wo yire nom etu aware suman edi tiawo ayawre hosem woye bema bi kura na ayire baako na so wawo ha wo yiri timi fam fakiri anya hwea wo kodwam so no na mabo so obekọ na malam bi ebu nkam ne nam na wo yire tenanim obekọ aba smooth unhu ayawre hosem se oba etimi ko aduro so na enye yie ma no wahye dadane edi afa anointing oil na ni nyina edi se maduro no ma brande no yakom secret enti me di as the srede na ede sre ma se mema ya bre ko amode ye nam nduro so na no odin enti emanya ye kakra wo beji edi se bema ebekọ aduro so no na ya de amu odupa oba obọ ne nsa no kra na ogina aduro so na omo de no nim nyinya nsadwa wo ya fi omi kunu ho ntimi nyi nkoya se na agikọ hyefam ya afa hye ne mpaboam fagu na duanim fa yese no mo dwom fam yen nti ma ye sere moda roma munsusu nya aduro so kọ na ma kọ aduro so pa chemema Sarah abawa nana ma mentio wasama etwato ma ne mema ho na kọ aduro so pa na yemfa afrefo no nana me da subire mi dina mema kọ aduro so chemma na me so me sere nana say yesere mema se won so nja sa won de ma ya kọ aduro so kunye jiska duro no yeso yesere won ya bere ye munja ye Brase bebre over me ka so wie maestro na de me be wie wa focus no ma me wie me kwa dance e ho no nana onim obehu se ye ka se me se ye duro di a ni die ye mema esan se be ma pese wo so oba ni enti onya te se emema duro ni wo kwa akonom na watimi apa waye eye die ntra e ma na pushi no afi ya se be ma bi kwaji sikaduro ansana be ma baji sikaduro bia no pese watimi hwe oba bi yi ntra oba na pushi no afi o ho abete aduro na anka na abrobe da ho no twa no mum breme mojaduro ma na be soma am wato se aduro no wo mo na be pene no mpa wo be hu se be ma e fa aduro no na aburo ne so pa ka na ye de ahoden na edo na mum e buro so no na ye de condemn no se aduro he ye de eyeye aduro be ma betimi age ebi no awade suma ye ma na eje be ma nta anya awade suma ansa na obegye no na chese eno kra no eden wo de se wo se no ho na ye ne da he a ese wo teto ne kete so a onko ba bia biu emema nta anye sa se ma no empaibo ene ya ho den na ye musa se mema dodo sen ene ta akọ ekokọje bibidi penti enim esore biribi eye bibi intense sa eye ma no na ta ye enti sabio ema ne de wo de ene mema no egu nsani ni a ema dodo na ekọ aduru so right meda ase bebre maestro ram ewo ha enom na mentio mira meda so gina ba bia me gina makajo se leader bia sebi nana ba kifa bidimi adanse leader bia irrespective say all can nyina o see ofri sebi nkonwa fie benkum ni nifa nti ono opa on tu ni na nya den ensi ba bia da but adro bia ya dro adro bia ya dro legend
But bibi bɔ ne ho ban. No, yeah, nananom ye Pentecost of. Nananom ye Pentecost of. That be legend as my sister okay. Nananom ye Pentecost elder. And ye catechist. More, but my point is that legend. Yes, me no ba bi ba kwanka nanka me pepa se bi ra say ye hwe reasons in tia yeko. Nanka matimi explain me points ni. But the contest is why mo na eko. But legend me catch you say mema because there is a lot of forces are. Yes, obeka say ma kan ba nyini na ye mema. Ma simply you are legend eh. Ye krom ha ye we me kan asem bi me se wo che nipa tuntum adwene mu nan a emu 3 e ye bone na bone na me nim say ye bone na legend say bi o mentena honom na be kumi ana be gum adwuma that is my point mentena na be kumi ana be gum ana be say mabusua nti me dia me gitum say ye mema ye ne ye ko because one as a leader any ye hanoma ye won ye society na ye wo mu no because of sebi nipa tuntum adwum bone na ni nu ye koso ye ne ya sabi obenya nka obi anim mu ase no ne ho nya den ento no dinka den be man ka bi obi abefru nneoma se ton na nya de ono yire no mabedi na obewie na nipa no ntua ne sika ma no ama no so ne ho kire ne nya boni nti se minim se if there is a way se minim se e bia there will be a help somewhere be mu atwam sika ntama na mete me ko dem na me yire ne me ma ho nkire o okay adanse I mean say we dey twa to okra na yenko afrefo no so me nso mi gina de mi gina se Emma ekwadro so che mema eni bre eni ahoya bone eni bre tantanti ade enya asem bi kra no de fa onim kokko enti de en sese wode kokora no wode ko na wono ankasa ni nuama ekoso na wode ebi bebe fiame bi asom so no osida mame amemba nye sa mame bema no wa yilo Bema no wayiro ne yira dampa so di hu nkomo dada ne yira di kan tunifo ansa na bema eko yes ne yira di kan tunifo say nti utina ho a wunu ama ne nkwa yese no hu ya na o yira ntesa no age atum fine eno ne ye case eno ne ye case enu ni ye case ye hwe movie movies enu ni ma enu ni ye case papa 9 o'clock ye be fa program Yewura Charles Konadu yi adon ba sesi ye no enkomo e da pono so anuanu ma kira adwene se na so wadwene esi ye e won komo ho 0598994994 me ba jo monje course no e ma me na yenko 0598994994 good morning. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby au kasafi. Your friend is sitting your Nkoranza. Yo, sitting your dog my into an pay money mema one ne pay drew so crow. But that's a pin your kind of pay you do ye. None of back if you as a new aka. I know a shit when every man in the buy. I am that's it. Yes, that's a bebre 0598994994. Good morning. Udeni baby au kasafi. From Adea Kasafi baby. Adea my into one pay. If I say car empire body a man of a pay empire book. Now a poor woman who drew pie and man a pear for pie. Right. Yes, that's a bebre 0598994994. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. All right. 0598994994. 0598994994. Good morning. Good morning. Udini baby au kasafi. Ayamia opori jaga dokun panta. Yeda so penny my into one pay. Apama minjao. Masa. Si nsama mukane bema de ye bonso nkwa doso no ye fewro no ye dibia. Akwa wutochima. Uno timi ade agwa ramosha no. Na mani bi sa ne bone. 90.7 Ni mo ba dia mene ne wa ya. Adoso ko nyina dintini da do bone na ma no de beku nukunu. Sho. Anam ta ni printing ka bema no ka se we hawa. No ko kwa doso a nka se baba. As we go jare ma brana min sawayi. Me tam da fu bi so mo yire kwa aso da ne ba kwa che no. Na ne ri ja asoro do. Nti ma ni brene no so amode ko no nya ne kwa so. Yeda say good morning. Morning. Udini baby au kasafi. Otana mutu kasafi baby. Yeda say my into one pay. Ayen
saka kama tani sa baby mo anja mo ha de baby ni ndro bebre wo dama bandro so pa ma Yada si bebre no de out de buy. Good morning. Good morning. Udini baby akasafi. Ya je wa bontu. Yada si aje wa me ntio. That one day today me man mo ko dro so because my ya obo adam nyina bebre na ya me ma. Na be ma de be yo no. Odu ko dro so kwa nkeye. Ile me ma de dro ndi mo ko so pa ma ye hu e wa dro so ko me ma so de be kwa na be ko. E si be bo. Ndi me ma ko dro so che de me ma. Yada si bebre no so de. Good morning. 0598-994-994 0598-994-994 Mane mema hwanum pa ene pe adruso eko. Good morning. Good morning. Pacho Breda Kasili. Yada asementi o. Let us be mema pe adruso ma because o ya Ghana ha tin se wo ha nyina tin bia ndu a also ontu adru. Ano na cha uko ba bia group of people mema wo ja adwuma bia mema chia to say emfa magazine kura here example ko no mema no doso wo ba ko na sa nyema no wo bet ma wan ha ba won ko doso na bibie ai hia wo ba no pa mema no starting ni love say fa na gina ni say do na bet ma bo no di mema ko doso chen ma Yada say good morning. Hello, good morning. Udini baby akasafi. Right, yeah, bebre. Good morning. Good morning. Come on, yo. Udini baby au kasafi. But your friend could Kasafi Brady. Yeah, that's my into one pay. Pacho, a man of quadrus of Pamuquadrus to say, Muquasar them, na. Mr. Magenta, a Musubayana, or quarter to Soprano to business, what I'm calling him now, of course. Put this to Mark, and then I am what I will be. Right, yeah, that's it, my interview. So, good morning. Hello, good morning. Good morning. Yes, Ati. Udini baby au kasafi. Wada Roma maoneso kakra na yenti wa no pay. E ba cho ya frame wo true. Me kasafi akoma dan ya franco. Ye da say my yenti wa no pay. Yo me so me da fiti. Me ba cho dia mo ka na abrabo mu ana se awade mu nsem na mo ka. Ni nyina wade abrabo bibia. Ah. Ba awade mu dia e ma na pa duro so papa. Na abrabo mu se asira mu dia ene no dia me ma pede ma. Yes, so yeah, that's no the out the buy 0598-994-994. Ahumano so ayeshi. Ye pese ye hu wadwen kyerɛ ɛwɔ asɛm ho abadwafo de aka wɔn de mmaa ne mmarima hwan no ne pɛ aduro so kɔ hwan no ne tai kɔ aduro so hwan na bibi ketewa bi a na wafa bag ahyɛ ne moto am ɔkɔ aduro so yɛpɛ manyate atom ano pay de manyate atom nyanye mediano no okay manyate atom oh mema na bisu di o ko lakiko once wadwe nche ne de we hen 0598994994 0598994994 na waba enkomoi so enche mema bedwafo de adwenkyere twato wo mu ne wo matie no ya ende nana fawo de efri ha medi twato no oba ne timi bu akokɔ powder na wa sha akokɔ no skirt hu akokɔ a obekasa akokɔ ye ne baba wa wo ne foforo right na ode na hye akiri na ode ne okɔ nti wo hia na wono udi nkomo nyina twa ade ni akokɔ bi na etwam emma aduro sokɔ ye na aduro sokɔ de be ma be de atoba emma ho ena obi hwɛ na ode akotubo so ma ho nti o fi se be ma dodo se na be kompo se me paawo nti me kɔ aduro so akɔpa awo be me paawo a aduro no bɛkɔ akɔpa anom so ati ase onkɔ aduro se ɔkɔ akɔpa awo na so ɔba bɛkɔ ena akom secret american
ni nyina ye the same akom the same akom na yesi nyamesom dem ya ya tonton ne ma mebu fa so honhom ka bi ni nyina ya akom secret ni nyina ya aduro so na ma brande no ye nye nkoda enti Owoahene meda asese atiefuo nyina hu se se ma aduro so pa se yesi ye nkochini ye fa bag nhia botom se de wa se wo kan ye hu enti amamfo nyina hu meda ase mekwa ma obi aba meda ase bebre adanse wasam etwato okra wati afrefo na etwato na yen sorry ye bekwa akofa program bi sesia metie afrefo na me papa ba ko bi frɛ wo se eba no tumi die mema ene epedro suko hwe woni mo ba opetumi oba nya tumi a te yenja no wiase de dia oba nya tumi okyekye no ho kye so pese obi ahye na se de oba ye bia obenya saa tumi no oba ye ntima de me da so gina me gina se ma epedro suko chen mema maestro wasam etwato na yemfa monsi ma bra on mira to be honest me die pedi mahunu any forces binti yes I before bon se kusi etu America area no na bibi na epam no Sompa FM anti when on dey sabi ene wan kwa adwuma na oda air condition room na chese ya wo fufuo ni akranti obu akranti wagye miensan gu no so wagye face agimiri na o se mempe ne pebi asa ne pesa aso bi ekwadofo and you said the person I quadruple, but I will want to make a statement say it without a mema super drosoko a mema said your friend is yes who called my better sub baby soon Emma I will say that there's a man yet just was I over nana fawie na yenko nana me da semu adawroma enam oba so na Adam die aduaba enti edura nyame se ya wuduro ma ye mfa nkan ano enti sa da obedi bi no wu na abewu oba kodi ma be ma di bi enti eba aduro pa de a ema ne ya de pa nana enu nyina nkote na wonu ma ye nnuro kura no hwe ma so na ye aduro ho abete ye se aduro bi ya abortion aduro ema dawroma wode adi sa ewu no kura wie no wasan anum aduro foforo asan ayefe foforo na wasan ba biu na mum se ye kan pa de a yenkwa ya wade yie sisa suban no ma wonum kasa anye de ye so ye ede some sanse na mba ma techere ma so na kona koma ho no eno no nta nhia ne sa na mum wobekwa akọchichiri bibia to so na wabodin na gu so se de be ya wa adwen beba nti ye kan dure dia me hu mai na me hu aduro me da say ebisanfo ye de besi hanom na ya ahoboa e de Yera Charles Kunadu Yadom ni dwumade no abrɛw ene anope ade ache bia dwumade no aso ni na ma no say se mo se wo mo na kwa aduro so a wo mo ate mo te wo mo ho asɛm a 90.7 FM